Voice na kwachiro makuru Agacencwire amazina Mbabazi Charity rizobanura wa kashatu ebroni 12 ebyo ku 10 ebroni bishatu byo ku 12 12 aronetano kandi shani birizomwe bazyo ekamba isiye bija mtugwa makuru kandi kundagashe jakuba isiye makuru Agacencwire ombwijwire emitwe y'amakuru ne kushikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Nekuroba Seagard Investment Limited kandi neshango maduka gona omwihanga tera noti musanzu ibiri mukaga na mukaga notina atalne 5 okusinzira kulanje ezenjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint yelanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazi siringi St. Peter's Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesebwa mu maramizo St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gona mu ihanga ryona chiche rumba ne Castro Power motorcycle oil akumadigiyonga na mu Burungi netambula bulungi neba kali bobo Castro Power mufuno kuva ku masundiro ga mafuta ga Rubis wonna mu gwanga Agacencwire kireki President Yoweri Kaguta Museveni asibira mu Mutoma yaraganiso kutandika industrial hub okurwanisibura ryemerimo mu rubushenye mpango industrial hub ubeyandira abana aba naza kuzongeramo obushuma bw'amashanyarazi ababitomo mu rubushenye bagakorise kumara meza mukaga bakaturetire karya gabusa katargo gusasura tubanze tukoze sobwira kuburike mbakwiza batuwa yaringeje wa People's Front for Freedom mu ntungamo nayo tombwitira abarukutagure bishano bye ebyo kwesimba kandi bakorwe nkuko amateka gashimye Mbabazi Charity kandagana makuru Agacencwire ombwijwire President Yoweri Kaguta Museveni herizoba yasibo mu Mutoma mpango harukuronda karuru akobwa President rware yo kubanza yajikoro mu Mutoma kandi wanyuma yagumizamu yazo mu district ya Rubirizi omnyamakuru witu Abraham Muganzi haine birukira Enkuyanja y'abantu ya yeshukatsa icharuhindo mu Mutoma okwatira President Yoweri Kaguta Museveni President Museveni yabashendekerezibwe nkunzi ya Janet Kata Museveni owashaba abantu ba Mutoma n'abanyarwanda bona obutebwa hu Uganda rugire yebwa nje tukubaganda bitwe nk'abakuru barigiye hari abakwijuka kiturigire movement yeji na President Museveni na leaders bona line up ya NRM igihereza karuru to hold it up mugihereze that strength ngo kumuryaha n'abandi batajya kwatirwe movement iyo mbeki hangeri bihereza amatsiko region yona nico Uganda hateruko bihereza amatsiko region yona nico mkurira ba refugees abejiraha omahanga gatenye usinge Uganda nebahereza amatsiko kandi bahereza ubuhungiro bw'emutemo omukugamba kwa president yayanjurira abantu ebikozerwe government ya NRM kandi yaraganiso ku government erikuza kombeka amarwariro mushanju omuncherero kwija government rumwe
tukawere ko kabarere badombeka baruri ya district hospital imwe ile center for imwe kandi mwene ile center ishatu series mwenda aramba bomba rushanjuru agatene marwaro wa ile center 3 ndeka tekerieti tungura kigende ile center 2 ikawa ile center 3 mshigende sub county tungura iraramira ile center 2 ikawa ile center 3 mchiyanga kwa ile center 3 Gomora ya Toche town council Mtara Kamera Ekizinga na Katenga haruye minyeto abaho buzurizi oku president Museveni abayambire akura sente nakamaze emyaka okabona byego shabaka nahire atakanje na district ahubwo muri umwe kura bagamba kwa program zanga na naika government district kuna isire kudira kana shanga bagaba documents zo kwa applying za skills akaba skills document niye nazimarire na applying na linda batete kwa pesre na shanga na nyomwe omba yesi na ikamba roha nashireyo nashanga muchimwe chona tiye chamusha itwitwe ogutwa mwigo kushona bwanyuma yo kurobuzuruzi bw'eminyeto president Museveni yaraganisa kombeka industrial hub omuru bushenye mpango okwera eminyeto ya bushenye mpango okutunga emyoga ati industrial hub okuyambira abana aba naza kuzongeramu ngire umwe ngite bushenyi dureta bushenyi igire yayo rero nezi nazo zongere aho baturi industry hub 19 wena za kuzongera zibe ashatuna munana Minister w'enshonga zo munda yihanga General Kahinda Otafire yashaba abanya-Uganda okurinda obusinjo burwo mu ihanga mu myaka 20 iritungira obusinje Butakayenga ubusinde nikegerasi nerero mundi moji no mungaro konga yamara kwase minti ndubenge atuka bankwata mubisharenga ro konga tinechi sibu abamancho no forest historic de Buzayi baza kwija bazira kutena mafuti okwe nibitaka no government yatukiremu no barikire nikutuka kuteka batanga no kupima batanga kwenda kutuminga barya abo kuchiranga bare aha Chairman wa NRM abwa mtomo Moses Tumukwase yayanjura President Museveni tuzubucenguto ezuru kuteganisa abantu mu district eji naninguto ishatu obwanchi zinda kusachiyanga namukandikoma kuzarutunjiri hamwe n'urugaba kabera kugira ngo zisebe korasi rero nana regioni twikizingire mu rukiko rwitu ngo kitaganda ibane rya kitaganda rebe akoberede rebe regional referral hospital Museveni yagamba amatafari mushanzo gwe NRM tira hari Uganda abwentunguka itafari yo kubanza NRM tira hari Uganda n'ubusinjo bandi bagamba kandi ubusinjo twagombekera akwita abantu ukwita ikibina kitu cya NRM tukabingamu shushuru mu Uganda shushuru mu madini rero abantu bakaguma hamwe mu by'ubutegetsi turebera NRM n'insinga hanshuro yo kubanza sitakagira ngakabuza oine bendera ya NRM abwe ntebe y'abakazo mu Mitoma yasima President Museveni abwe byaraganisa kukorera Mitoma President wetu
yaturaganisa ngo nayisha kutwara orubuto kuruga umuntu mitoma rukaraga kasheshero rukagumizamu kagenda konje yagaruka yaturaganisa nano kwezirwa rwetu erweme rwembeko abanyamtoma nitwesima munonga gasha kwa Abraham Muganzi oyesimbira habwa MP hawishaza eria kajara district ya Ntungamo ahabwe kibinesha PFF venashia sahabwe hashobanzirirwe wa nyuma y'abinazi abatakamanyirweho kutagura ibishano bye byona okwetororisha zeria kajara ogwatina ashaba habutiro kukwataho okutaho umushongeje Elias Rutugusa haine birukira ari kugamba n'abanyamakuru wa Trendies Hotel muri Ntungamo venashia sahabwe abatekereza obusasi nkuko abinazi batagura ibishani bye byona pe okuchwa ebishani omishaza ryitu ahabwo kuba umusande president yaruga kajara ebishani byanje babitagetingi kuruga president narugayo tabara bicwiro buyabinayisha konga kwarugireyo kindi kumanya endwara ebireho turi kutandika tukaba twine ibishana bahango bya 6 by 6 feet ibishana 25 so kuruga tutandika na nokusya hati batagwire ibishani 19 so twasigaza ibishana bibiri ubwo bwatinanda bibyo kwerinda nabukiri kwataho kutaho mu nshonga ze polisi ne handika eka reference ekoma hariyecho nabwe cyo ecyamani ntukundangu icyo kubanza polisi ecyondoze ifu nabantu abari kutagura ebishanebyo kandi bakorwe nkuko amateka gasheneye omugandi makuru muri Ntungamo oine bendera NRM antebe bwa MP w'abakazi namanyavaira bloko na yongera kwetorora buri mu rukobwa ari kuronda karuro muri Ntungamo district kokanye nabagambire ngo ubu nibo bwire Ntungamo yitwinuka ubu nibo bwire bo kutawita fari Ntungamo yitu nicyo twagaruka amapu nkabandi none shito twabaki nicyo twakora twagaruka amapu namanyavaira nyomwazi asibira mugombora ya Nyabugogo kandi okabaraganise kwari kuza kusyobuhereza ahabwe ntunguka nako kukutambula abantu ebuze bakumbuza ngwitwe honorable ntera karungi konke mwabembezi mukoraki muburirayo wakanye okukuba nimbagarukamu nangwa mbagaruza mamani nangwa mbeshogorera keshogoro karungi nyoenge murokore nikubagira nkori bawaya mukire warire wigusire amashuwago mbekire otareba kusima otareba hanga otarehimisa otaretungura otarizimagana ashabira abakazi mu district ya Ntungamo okwebembeze huru yo kurwanisa bworo mu makagabo baduka kuturatereze ngutezo twareta mivi koka abantu bitu bakaguma mporo nitwatakora kihangu munonga kuhindura district yitu okuronda karuru ko bwa member wa parliament muri Ntungamo ni kugenda mu mission y'indigito y'amani amakuru agasha ko Elias Rutugusa ekitongole ekirukura amashanyarazi omwihanga Eliona echa UDECL ekichazireho amaka agarukurengo mu 10 omu town ya Bitoma omuri Bitoma town council Bushenyi district abatureno bahemba amashanyarazi agabusho kumara amezi 6 batarukushashura n'igana abaturano bagira ngo batwire bagakozesa batarukumanya mbanyima y'abanyambabazi kugabaseho Beze mukaga muri kwemera busha tikumanya ngunaga busha aya garesera kagiye mutubetimu abo kuba batigamira mutoya yaringe twayaringa mwaka gitu nemitu twazo mu mukino mwahimba twahemba izabo hempinduka yoko izabo hempinduka yoko kugira ngo tseme kuba twine miti nani twayegemesereza tyo twashashura miti mitakuzirebe turetire garya gabusa turagasasura bakaba turetire garya gabusa gatarwo gusasura tubanze tukoze sobwira kuburike
ngumba kwiza batuwayaringeje ngo barete metatandike kusasura konko ngwiro mutuwayaringa tutakusasura tuteka mwe sente za wayaringi batusisire sente ati zo tuferwa neje saha tigaru abaturani betombitira b'ekitongore cy'amashanyarazi habo kutwara waya zabo ezibaye guriro mu sente zabo kuza kwizomu MP akajya tubitoma nakubaretera amashanyarazi yazera tunakubaretera amashanyarazi yasimbe bukondo kwereze kusimbe bukondo ya leta wires aza kuyaretire wires connectinga kuri ananka transformer igakurwa mu irwaro buri omwe yafuna wire buri omwe akagura wire yeye yahitayiza amashanyarazi bwena amashanyarazi niko bwiziri amashanyarazi ari kugareta akagareta kampini y'ubururu niho yagaretire kumureba munaka no kamera gakagariya gabusha n'amashanyarazi gabusha tugasasura onke biwayebi akagakomya hari biwayebi tw'abantu nite twagiye gurira abebembezi ba Mtoma Town Council bagira ngo ubone bamanya ngo waretsera amashanyarazi akabagira ngo bagahembe mpaka baruhire teka ngo nwaro fraga beyara coin champion ahereze kuyija har korara yaturagana sangu within 2 weeks nigazagaruka tubabiye turyaho tara amashanyarazi batemba bo bagagara so ndi twaba happy from then after 2 weeks hatgabe garho for yesterday and today morning hatgarga batemba bo bagarga bagiya ekiresire bagasaraho amashanyarazi na bwa nyuma akizizo tukageraho urukiko rw'amashanyarazi batugera ngo buri muntu wena ayina amashanyarazi ningase agatayize apurayinjire mita yena amashanyarazi batandike kusasura ab'ekitongore cy'amashanyarazi cya Uganda Electricity Distribution Company Limited tubaterekire kugaruka mu bibuzo bitu ahanshongeje gasha kwa Michael atwacire Wabere Michael atwacire okuronda karuko gwa president nukugumiza mu kanderizo ba president Yoweri Kaguta Museveni yasiba omuri rubirizi arukurondera yakaruru oguyirisi yaboko ahihanga rujire kandi nahuriyayika obwa hatim enkuyanja bayishko mu kishayi cya volcano omucenzaza omurikaterera sub-county okwakira president Yoweri Kaguta Museveni waba ryoko okuronda karuru ko bwa president yabanza kugambira abatura aha businjo buri mu ihanga kandi yabashabota bunagijura imwe abarbizi murehe na Kongo mumanyiri ya Kongo mumanya kandi murebe mpungi zirahari ya cyaka kamwenge rwa mwanja mbere sezene bushinge tekubasha kugira iki yakora nabo icyo uniforoko ukwehurura kumanya ngo NRM ukunura bushinge mu Uganda myaka 80 kandi tukuletera NRM ku mushinge nabo kugaita abantu abo kwitutwikiriza mu kubaganisa abantu tubashoshora umudini umunganda mwine responsibility obujunanizibwa nimwe mwine obujunanizibwa abantu bihangire kuhereza foundation obusinge obwo n'obururu bwanyu obururu obwo niwo bukureta amaani agarukwija kuhereza election process okurabye mu government ya NRM ekatoreka ngo abantu ba Uganda nibo berondeire ombantu bona bakora campaign ngo berondeire NRM ngo egumise no kwebembera ihanga ry'igihugu Edgar Manyere chairman wa NRM muri Rubirizi district yayanjura president bimwe habiri kutegana cemetery y'abantu omucangeki
hamwe na district state owekitiisa pulezidenti oturaganisa okaliwa nyaburundogu noza kutereza oruguuto oru oteye korasi tukwenda ekimarahabura bamemba ba parliament bali nokugira ngo mureke kutambika no mukuso twarabagira tisenti tustanguta tureke kurete lini tukarete iyo okuzaburaya kuzakurambura kuzabuiha niyo kuteshora sente so icyo nekingutu ikereze uteje akaterere mu kugamba necyo nempaka ukwata nyinshi n'amashemerera mingi bamwe aha bine bendera ya NRM hine bagamba erizoba garwana urutaro twarusingura erizoba kwase bendera koreka ngo urutaro turusungwire bendera ndinungine kandi je bendera tindashoza bakaba bunyaruguru kitaba cyara tushazire mu government from 7 wenda bashiranga tukashaba na nemiyeto umutwegiteho 95% eitwaragarisa president simazi batujimhereza ngwashemereye gumizamo natwareri hanga omnisho so nico cyaturetera izoba ukumwereka rukundo no kumwereka by'abanyakaterera eba kusingo kwetaga president yaraganisa abarubirizi okubahirwaro rya district okubahwera kutungure by'amagaro mucanga gasha Onesmus Ndianabo webere Onesmus Ndianabo reka tumireho tugarukana makuru agarukorataho agarukurataho bakama b'amashomero g'abantu buntu nubenda biciriza beje batendekwe okukundi hanga lyabo. We don't expect you to riot when you go for public games with other schools. You should be exceptional. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo muremba muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchamo, obushaza, akaru, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha. Bine rooms eziri self contained DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 36 33 Kurku bujwire je turkwetaga no kugamba aba original garments bari sirimpinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine
tubone na shorts hamwe na belts enungi abarikwenda vests boxers hamwe na socks eziri original shiraba original garments abashija enkito zanye nungi eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwarugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note Stuart Trading Company Limited yakuretera igitaramo cha Mpengo Fermented Beverage 2025 ekiri kuja kwata hasi n'ehiguru okumara ebiro bishatu 2012 by'ukwezi kwa 11 2025 chenjo jo mu cyayi 15 by'ukwezi kwa 11 chegego mu cyayi 16 by'ukwezi kwa 11 mubendo mu cyayi tizate utaferwe beshongozi bebembirwe David Rutalo MCs DJs okutaha hamwe n'engumidano kandi notunjira icupa ya Mpengo ni drink utaferwe kwangura ibihembo nka solar panels ebitereke bya Christmas amasimu t-shirts engofira Mpengo ni drink ente aprons ekiteramo cha Mpengo ni Fermented Beverage 2025 Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Agacencwire na Fresh Up gubire no gutereza kurunja munonga kubasa kurinda mino no kwetantara kunuka kana na hati gumano kozesa Agacencwire na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumen kahumuraje izoba riona Agacencwire na Fresh Up nibikuhereza kawo karunja munonga yejumbiro mbazi ogwa Agacencwire na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetorora ihangariona Agacencwire na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Manager ogito wagito konka batumu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atuna na wiring byoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamshan zire shamshan tishizangu okushara cake ni shamshan nizeze nyine dio ni shara cake tukaza kunyumba na wapenzi yona nesente konka tanyuire mbogo nikushecherera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yonka oyine mbogo kanaba mulungi ayibamene korera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje Noireji, Jemarari Gogo Country Hotel and Cultural Center, omwanya munuja kujya highway, ogo kutunjiro cha mushana no kwegarura mamani. Ebirabi na mnebe kwikubiri, chemereko by'ishongoro bya Nohire, omutezo wa saxophone, hamwe no muziki gwa DJ Hardboy. Aha Nohire, ijoga ashura nabeka yawe, obwo hariho live band na ba DJs abakabi. Ebirabi na mukaga Boxing Day, ni Gogo Kids Festival and Family Day. Izo bakaba kushayaya, bakazana n'abanyabuzale n'abanyamikago. Rero kusibura mwaka, twegitebira chatune chimo byo kwikubiri. Abwizo bagenzagwa otebiko fireworks hamwe na besho zagenzagwa rero twacura mwaka gwo 2026 mu style ahakibanza kwatomanya hati rero tumushaje mukaga nshaje nibi 28 ninga za mukutu igongo.co.ug igongo ahebitaryewa ebyo biro bikuru birakolewa Christmas bunyaruguru development yakuretera ishtere cyanyamurungi aho buri wamwarije kwangura bwa nyuma yo kugura no kusevinga emyeze cyatuga kimaze kwikumi kutabiro nabishatu byo kwikumi na 2 1025 otehireyo rero cyakomuca ngo kutaho mukazano kwangura ebirabonye mwinshi wasevinga miliyoni 2 neshweka nemigabo miliyoni 2 neshweka no tumuca kwangura wasevinga mitwara 5 nemigabo mitwara 5 no tungo muca kwangura wasevinga mitwara 25 nemigabo mitwara 25 no tungo muca kwangura nkoko shukari omucheri emigazi nebindi nibaharon za boda dairy school fees agriculture emergency home improvement home harvest commercial loans nebindi nibashangwa nyakasharu bunyarugura head office kandi bine branch chambra kitagwenda ibanda kagongo kasese katungu ebiro bikurebi shegezwe n'abanyamukago mu kubagana cy'ukunywa cha Red Star Wine. Red Star Wine ni yawe n'umukundwa wawe iwe n'abana bawe iwe neka yawe hakihuro. Red Star Wine, the test that lasts. Nekurwa Basiga Investment Limited kandi neshango maduka gona omwihanga tera no tusanzwe musanzwe ibiri mukaga na mukaga notina atal 5
Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa mingi nibatabarusi yabona abafuna visas bakatambura kandi benjera kuvanyisa abantu mwena mu mihendo yabo bachazire mpaka kukali miliyoni 2.9 mega discount byona biwire haru visa ya ticket mishana n'undi munonga okora cyenyonyi omu Dubai emiromo kaba customer service airport security aviation stewards check-in agents landing grounds guides and aircraft cleaners okuhandisa no kwabusha ahamiromo yona ahamataji gabogona not mushashina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga not mushanju ina itanu ninga not mushanju ina not rukumi ogumwaka gwe 2025 Christmas yake kugenda cyereje ubona kurikana hiramira nyamusako reba sako yagaruka yabijuka mwena ba customers bayo mwena yabareta Christmas bonanza abari kubika mitwari 10 okuruga hato kumara biro bikuru byona ukatungira hekirabo urwiguga arimo kamasimu ebavu esabuni tebindira nyamwingi eco bakora kwena ngo bashameze mwena ubwata ari yagamataji gona yari yaruhira main branch Nyakitunda Ngarama Kashumba Kabuyanda Mbarara na Kibali tungamo ubwingi bwa sente zorabika ku rugano twari 10 kugarura higuru nibwo buhango bw'icyo aratunje kandi sente nizumaze byazawe nkaburi ubundo buherezo bwo kwigura account na no kurya loan bucagendo mu mbi ubabwa kiburu kwate sente ingire toya kuri mucho wararoteka tekera byo kombeka gendo mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omurimba rarasite obwa hata bafurikire kimwe bakarga agarage street no bashanga makanising street a kizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga house hamwe na hawe house yabo Bogoma eru kushangwa Victor Bwana Road washumira abanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka makanising kafurikire hawe house yabo bine hotels nyamwingi enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erikusaba tiles mpango namabarega habisika na swimming pools twinitaji shaka waguro mu bwingi transport eriho washika showroom yawe hawe house ebintu byona no butandu bata Kwa mkahumro abajwa mu district ya Kirihura na Rakai abarukora hanyanje yakacera bashabirwe okwegita chwere government okubamanya kandi naye kabakwatiraho bigambirwe ahakorwa kutongoze huru yo kuhajira abo bona abakwise bendera y'ekibina cha NRM abajubi ahanyanja ya Kacero mu district ya Rakai na Kirihura matongwize huru yo kuhajira President Museveni umkarura karkwisha abamba shabiro kwegitira hamwe chwere government okubamanye kabakwatiraho cooperatives z'abebinyanja omuyihanga lyona turebe ngo abajubi abakozi abakora mu mafactory bagera ku cooperatives as government erukubasa kumane yamberamu abantu bahanyanja abo government yegereze sente nyingi mwani mwana muzigamba PDM emyoga supporting all cooperatives in this country nyene umugambire bwa RDC naho narebo abantu abana movement afande no kimanya ibirungi byo bakorere no manya okatuyihamu guhagwara hariya mweno jya untunziga kantwitwaje abebembezi bwa nyuma yo kuvuga n'abajubi ahanyanja Kacera bagira mu district ya Mtyana ahanyanja ya Mara kuvuga n'abajubi boko nabo bagamba nabo patira dara mu abantu bagate wakwata oyo batize na ate kirungi mulina afando na atukozemu omulimu gwe bawanyoli ne mukamawe
twegate bonobo do mu butereze tutambule tufune sente ezo wewa n'oluvannyuma ebintu buterere nga 15 January Aba Fish Protection Unity bashyire n'ahanyanja ya Albert district ya Ntoroko. CEO of FPU and the entire fraternity, the community, for working hand in hand with FPU to make sure it fights the Congo militiamen who come and disturb the work of our fishermen. Nisaba abantu abazivi abebendezi bona ndikisabyanyu we share information ogomba rumo kuheza muri militia abakutereza ingamba ya Uganda tugwa Kazira Aroni tugwa Shabana Aroni tugwa Fande Masa Aroni tugwa SP Aroni. Gasha kwa Gilbert Muhanguzi. Gilbert Muhanguzi. Bwana mkuru wa Katete Parish Father Reverend Father Jean Pierre Maheshe yashababikiriza okutoreza omuco gwa Yesu bera byekurungi barukwera bubona abatine chwera ebyabgamba ha mukoro gwo kuhendera omwaka no kujeka bibato class St Mary's Primary School Katete aho muri Mbara. Omukoro gwo kujweka bejiga na batano bato class at St Mary's Primary School Katete gwatandika n'ekitambo kya misa ekyayebembirwa bwana mukuru wa Katete Parish Reverend Jean Pierre. Ninjira munsi y'omu mukirimu aboro bingi abantu batine byokurya abo kuba abaina bakurya nibanga okubagana nabo ego abaina byokurya nibabinaga no mudustbin ebikushaka nibabinaga ondisho ataine nako kurya iwe nori ebyokurya byawe wikusi ebisigire nobinaga ondisho alikuri ainenjara Chamukisa mulungi tukusa kunaku lotwamu aba twera abana baffe ebiwandiiko abadda mu P1 twagala kwebaza bazadde abatwadde abaana mu nasare era tusaba nti batongera abaana. Omukoro ogu gwaikwabe batabe mwana bamwe okuruga muri Mbara City okusima abazire batari banje na management okutwara hamwe na administration ahabwa amani aguba kuteka mu ishomereri kureba mu ishomero ryabo kandi yakunzura abana bitu kandi abatangire hente katekeji eyabana kubahereza ekijwaro cha graduation kibayezo muhimbo kugira ngo nyensia bahika kijwaro cyenyine cyo graduate Mutati na Angelo orukukure byogwejeso muri Mbara City South yayore ko kukwatwaho abwa bazira abashinja abatakufa abana babo abashinja abakire baramba ronda sente nesente twakuziraki twakuzireta no wasakushana na fizi yete tamse trace eshashirwa mu kazi kana umushinja na mukoro gutaguroho abo kubagira kuronda sente ezaru kuronda bena stahi ibintu bire bitanguhi konka n'enkwatanisi omuga gwanje mukuru mu ishomero mu no kusuganisa omusinge gw'ekereziya gavumenti na nabaziri omugandi makuru abaziri mu district ya Shema baragukurikiraho kwatara abana babo mu bitabo bakabara kubegese by'emikono ebyagambirwa mukoro gwo koreka entaranta z'abeegi no kujweka aba top class aha Rwengeri Primary School omuri Kigarama Shema bano barashumuka nibashabazira byamangane abana mubegese ukoresa emikono yabo n'emito yabo kugira icyo bakora nsheta innovativeness and recreation abwenshonga ebya Uganda nensi yona bikahinduka amiso gakubasa kureba ebintu ebirahari nebiri ngwana to mwana aho koma kumuhesimu ekwa karike constantly echechereza kachireba kumarobwire bwinji nikiteganisa emisi ekiramisho gakabasa kureba ebirahari na nebiri hihi mukuru w'ishomero ya Rwengeri Primary School Bernard Zibangirana yashaba baziro kurekeraho kokose sabeji ngo nibaza kombera no kutaha amajeni absenteeism abana bitu noboshayosha munongo kutukubabuza bajyanwa abazire nito
abaturage mwongere kugira mu maheza abana banyi bukwetengwa swasi bategetse kumenya maheza mwongere maheza yuko ndetengwa kandi atwaka mko kwa kuruhu utara mwana wo muri asigare nyuma buzima ndiko nishwazana gasha kwa Michael atwakire bari Michael atwakire speaker w'ishenjero Anita Among na inabakozi ba government bejumbero mu kubiciranye nsi yabo tubahwere baba bahumwire obutaburabura abyabwambere obwabire na igura sako y'abakozi ba district y'Isinjiro inshuminche ehwire Speaker Among ebyabwambere obwabire na igura sako y'abakozi ba district y'Isinjiro employees sako kandi abirashendekerezibwe Minister Henry Musasizi n'abandi binji. Item in the manifesto of the President is wealth creation. And we've advised people in this wealth creation, get money from PDM. We have circles. This is a revolving fund. It is your fund, revolving fund. You should be able to make interest out of it, make a living out of it, have your own money. Speaker Among aina matsiko nsakweji nija kwera okurundana hamwe abakozi ba government cyongere na hantase yabo. Abakuru abizere na speaker bakwatireho sakweji kandi we speaker ajirukangirire na million 50. Anyway, hear about these workers. I am part of them. I am giving 50 million for them. And we will continue doing a review. We'll continue doing a review. You said how many are you? 1,265. I will request Chairman Moshabe to bring a letter to Mose asking for support for this circle. Mama can come here, she'll bring other people, can give you the money, but you, the members, you must love them, you must respect them, and you must do your best. So I'll contribute towards the women, 10 million, and also come and give Chairman knowledge. Chairman wa sakweji Edson Rutachirwa aina matsiko sakweji nempaji mpango omukutungura abakozi ba government na mnonga district eje y'Isinjiro. Twendo umukozi bisinjiro wena arabari nganga yona abayi mutano abanda abakozi bonda ba district sizindi cyo tukozere jangu sakweje cyo kureberaho ama district tagani kandi mbahiga aba staff bona batakatahira umusakweji bijewe batahimo Ruth Nwamanya. Babari Ruth Nwamanya. Aba Patriotic League of Uganda bakwatanise n'ekibine cha NRM okutongoza okurondera President Museveni obushaki omuchanga ekyatoro. Aba batandikira no kwemuruko mu Rembo Fotopoto kandi bahenderera mu Chaiboma. Nibirorwa kandi nibibarwa turabo mukasumi kanyu ninyenda kubasobo kulinda kutiribiri ataroho akamugokaho nakakeo fikare ongezao kandi omukoro kuno kubaire okwetekaniriza kwija kwekitiinisa President Museveni abantu baizire twabasobora nti bagende mu byaro batekanirize kwija kwa President waitu. Ebi bitakabireho mu district ya Kabarora mbuga nkuru zegombora ya Busoro bakuri b'ekibina cya NRM berundanira mbugezi kuma abanyakabarore kurondera mukuru w'ihanga Karuru. Baba abasenza abarisha modo nakobatwe abandi bakoni kandi ko turabantu bagavumye urubudo rw'itu rwakijura for Porto Road sabo rugendo mukora ukubanga factory rw'itu yakira mu South Africa ogodo mu program tugambira aloho seed school kuja kuba neyombekerwa ngombe hasozi nisaba seed school
shirwe minisita w'enshonga z'emyeto n'abana baramba rugahara kandi mishaki kawaromuhi w'amagezi wa president anshonga bwo byanga byatorana rwenzori niwe bari umjenyi mukuru ubaze rushuba twitantare kwangira bembezi bait kulemesa rutangega abantu kwihano sente umugandi makuru myishengero wa Buhweju County mu cya Francis ayerekero kwato bwaba bari kujimirana ombwire bwa karuru abira ryo muri ntungamo omtown kanso ya kashenyi kajyano mu Buhweju ari kurundo bushaki kugaruka mu ishengero obakoziso mu gicogo yagambira abantu byo mwebembezo mukozi yashemeye kuba nabakorera nimanyangwazo mbantu kuza kubahindura ngo bakwetegereze bazantunguka no bazanoshana nabo no tura nabo no rya nabo no nywa nabo no tekateka nabo no mpurani ngamwe rero bajya ngogu no witu kandi witu ubuzima Mombatura basimira mu ishengero wabe byabashakire abwe ntunguka yowe ni pajera wabwebebezi bwa mwizuce abo bamwisho yabira takizire bwezu ba MP yabayebazaho itwe tukabasita kabarebaga niwe MP akwataganisa n'abantu amakuru agashaka Jonathan Tsingwirina na Good Fatuma amakuru agacenshire ngashije no misho utakaruga aha TV West katochi no bunuzi bwayo katochi kenya mutindo katochi okurugerizo babantu banje tibaregaruka kugenda kwa mutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi no bunuzi bwayo katochi kenya mutindo katochi ina chama chayo muhute katochi yega hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho webare kutorana Rukiga Sacco Limited imyaka yona nko muringo gumwe ugo kwebaza twakuretera promotion yo kwendera umwaka yetunjire roni kari miliyoni igana umubiro bishatu byonka amagoba gacendezibweho twine ronizi kezo bushubuzi ubwinji no bulisa school fees amashomero amaramizo n'ebitongore bindi ezo kutungura mutindo gweka tanka za mizi boda ezabachara n'eminyeto muri branches nkamuhanga mini branch Kamwezi Rwamucucu Kashambya Nyaruziba Sizi Kabare Rukunjiri hamwe na Rubanda urabasa koze simu okubika kwiyayo no gushashura roni tera star 289 star 2 hash okuratire ndagiye twine county ezabakuru hamwe n'ezabato guremi gabe 5 no kwiyongera higuru usingure bihembo aho naho esimu noti 3 25 anani 2 5 na mwenda Musiko abadomu lwa katoli ku ndongozina nanywedde kano kaado vera chawuda kino kigaji kyaffe kyennyini kati ndi katiyebule mutobo okolola okukyonka kwata kano muzekano bakayita batya pineapple soda drink kakamudwa mu nanasi bojo mutobo tugende kulabeka kiga bangambye mubiri munafunafuka kiga
ogambye tolina maanyi. Ye naye nenfuna ow'amaanyi utammira ku soda drink. N'abawala nabo banywa obutamu. Amazina ganje Birum Sanatori, Deputy Head Teacher St Francis Vocational Secondary School, eri kusanga muri Bitoma, Bushenyi District. St Francis ishobora hango ryine bizimbe byinji na nabana ni binji na nabakozi ni binji. Konka twatwire twinekizubu cy'amasanyarazi turukoresa generator mwefa etwara amazuta minji. Konka ahitwa retira abantu ba fresh Uganda mazuma bakatwama amasanyarazi marunji. Mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyi n'amaka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusiskara aho gabusha free ebiri kukiraho tera noti munana noti ashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha. Obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya lanchi eya kitaka. Lanchi zino tuzirabira ne ku bisenge, ku mmotoka ne mu nnyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo. Lanchi eno erungi ya buli kimu. Lanchi bwe bulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo ku mulito ze tulina ku Global Paint, ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiiringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Kurugera kimwe kimugeshoza ankora Uganda. Ahi ensinembe honungi birukweza burujuma rw'umwani ekitarya handi. Burujuma ruyimo no kwegesereza kandi rushobora umweke y'abahinzi kurinda itaka hamwe no kubaho bukogo. Ahara Ankole Coffee Producers Cooperative Union ACPCU nitweretera umwani gukarangirwe je gunozere gwinaka huko motindo hasa guterekanisi je metenderekere ukongera ibirungo byitunyamurungi abahingi n'iminyeto n'abahwerwa Ankole Coffee omunkora yo kutungura byaro nywa umwana murungi ko 5 ogwa Ankole Coffee ukutafungirwa n'ibasi ugurukwamagara marungi kandi ogora kusya kiroto cyawe uzimeki n'ikirungo cyitu cyo buhangwe cy'ikere kwenda kumenya bari kukeraho tera note 8 note 5 3 Olina omutwe oguluma, emimiro egiruma, ebinywa, amannyo oba omusujja. Waliwo Kirama Plus. Kirama Plus wamaanyi ku bulumi n'okuyambako embuto eziruma. Asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kirama Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12. Obulumi bweyongera gendera omusawo. Buli kirooto nikitandika kikye kyayika rwagati nikyetaagisa abanywani ogwe nikigusako abeehiireyo okuyikiriza ebigenererwa byawe kurabira omukubiika twine accounts nka individual joint account group savings account institutional accounts oba noenda commercial loan school fees ez'obuhingi n'obuliisa boda land title chaba ninga express omushahari neina zonka amagoba agari kubasikira buli omwe tayayira amataji gaitu a head office Kishabya Shuku Town Council Rwanyamukinya branch Kagoye branch Nyanga branch Bugamba branch Nyamukana branch Mbarara ahari Ntare road na Nyakarama outreach tira star 294 emwe ina emwe hash okozesa obuhereza ogwa mobile banking tira note mushanje mukaga ananishatu 18 59 bantu mwebere bikuru byahika kandi mwekwasa ki akanzari kitu akatayari karuho tunyumirwe byo kurya byitu mukujaguzo kuri twese akanzari katayari twaba ntushemire batunga paketi yawe ya tayari kare powder okuruga duka lyona irukuri hihi terere hasimu 0 mushanju 0 mukaga 5 3 5 tayari kare powder ahabo bunuzi byo kurya byawe n'imboga zawe. With Uganda Cranes and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100 *0# and stand a chance to win a fully paid trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Together, our fire is unstoppable. MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission.
sako yakuretera umugisha go kwetaba mu kazano kandi ukasingura ibihembo nyamwinji bwa nyuma yo kubika ku manyeze 3 tarihayo bikakandikira M20 10 osingura ibihembe biri mente ibihembe bindi biri muza water tanks smartphones embuzi emfariso za branjiti enkoko n'ekitire cyanyamurungi kandi okusingura na AGM ubwinji bwo konje bworagure niko n'imica yawe yo kusingura ereyongera rya mujungu sako bino buhereza bwa business loans school fees loans agriculture loans boda n'izindi nyinji rya mujungu sako irashagwa rya mujungu nyakasharara kaharo umuri kabale kandi ina mataji umuri kahondo maziba baraka mwezi rw'amatunguru kigonji kabale rubaya hari rya kalimira rubanda na rwentobo tungamo esimu noti mushaje anana mushanju 58 nkaga mwenda. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma, or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100 *0# and stand a chance to win a fully paid trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Together, our fire is unstoppable. Fire! MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. Twakwatiriwa ale women's wear point amakakugirira emishono hamwe no kweyikirizamu nitukuretera omushono gwabura umukoro rero kitera ije tora no myenda yitu nkaso silk chiffon emyenda y'abagore ebitenje hamwe n'ebiteteye by'omurembe twine na za bags ezokutera na mukoro na bags ezurukwihayo style yawe obubwijire nituguza wholesale hamwe na kamwe tushanje aharimba guta street ahashungine n'ecombeko ecyahusima Ruma abernina tukunyirize om Christmas age ebirukuchaho tera notu mshanjitano mnana 16 chinana nibi notu mnana Allen's Women Wear Point. Your smartness is our concern. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Kuruka yumka humura muganda makuru commissioner wa patriotism mu State House Helen Tseku ashabire bakama b'amashomero hagabantu bonto kwikiriza beje bakatendekwa okukunda ihanga lyabo. Seku abiri na shoza begira 15 ari Mbara High School abamazire bero mwenda bari kutende ko kurinda no kundi ihanga lyabo. Now that you've undergone this patriotism training, you have become paramilitary. We don't expect to hear any strike in Mbara High School for any reason whatsoever, or in the neighboring community. We don't expect you to riot when you go for public games with other schools. You should be exceptional and compared to none. Our dear Chief Guest, this is our commitment once again. We assure you that Mbara High School will remain committed to enforcing and ensuring sustained peace and development.
Asante sana. Commissioner ashabire n'abariko bembera amashomero g'abantu bunto kwikiriza beji bakatende ko kundi ihanga ryabo. All schools in the country, both private and government, that for those who have not yet embraced this program, especially the private schools that are trying to resist it, I kindly request you to cooperate, allow patriotism to be in your schools, because it's a government program and every Ugandan child is entitled to this program. Therefore, if you deny them the training, you deny us access to your schools, you're denying the Ugandan children a right to knowledge, a right to this program, and a right to discover. We are very proud of this government because it is making early guidance to young people so that their future can be good. So they are shaping these young ones so that their future can be good. Abeji bashabire ko n'imico mbi yakubasa kucecereza amagara gabo. Makuru agevye mzano timu ya Manchester City ongere kache kusingwa timu ya Fulham omuzano ogoyerwanire okusinga gona goritana harina omuzano oguzanirwa ha Chai Craven Cottage omuzano ogu Erling Haaland etebere goro ye yigana kwihayegita ahadi Manchester City. Ago nugoto abatubeniro mwebazi oguhagane tujaga bayisi aho izuba rya nyinshi kare omugihangwe n'Agacencwire nyina kubendeza mwebazi muronji programs z'izindi studios gendo misho otakarga ha TV West nasigara Mbabazi Charity. Eshaha zabishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubi Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select D or use the My MTN app. Ekiri kuratako. Bannayuganda mwenna mwebale kusima Bachogela Hub Products olw'okufufuggaza endwadde z'ensusu zonna tonyiriza bato n'abakulu era basinga empeereza yaffe tuleese ebipya ku katale. ABC Dent na Fresh Up nebikuhereza kawo karungi munonga yejumbira omubazi ogwa ABC Dent na Fresh Up deero oyeyonjera okusheka abantu otina kwetina aha kasente kakye munonga. Okumbereba nekushiwaho. France Uganda ekitongole ekirize okuteereza amashanyarazi g'izuba beehireyo okuhindura amagara gawe bari kwisaho amashanyarazi ga sola agari kwesigwa omuli buli kyetengo kyawe kyona oyine mbogana bamulungi ayibambe nekolera ayi mukama wanje okagaruka meshahara zange tina event bakuleta omwezi gwo mu rwesi yona obwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebikebindi byona akasente kensheko. Program okumbireba msibireje basebo na banyabo abakundeba tutungire imbogo mwita kuvi hati babuta ababanza mbabunyo wabutanga tikakusiba tokumwe kinyo n'ingambo yiwe tugeze nwaho ucetegereza nabwo cyo bada extras ningira mongera ha box kasoka tanka kokora advert yebyo kunywa imbogo niye kutuhereza e box
almost buri week konka nayo tekimara akacupa siringi rukumi iwazo muduka izina neri embogo kumbucha arona mixed so na bwecho mayani sasomana ma arsas mati kuya sons please ligi onywe embogo tina events nibobonka abakwasa kukora decoration bakakwa boards bakakwa carpet zona all types zokwenda bakakwereza amatara ga chandelier bakakweza decoration nabecho Mbaguta Street lock up 17 Central Market Building fresh Uganda na masanzigijoba tugarara nabecho muzeyo lower saturated na district zona is Uganda head office in lower saturated road Boma Mbarara Burchi chone chokora society tekufa iwe zati Gambe iwe zo parliament Gambe wachetegereza iwe bowa mahe ukwate chas tera masasa muchuchugwimuke iwe wa police tera bante baraha min iko kore chokwenda society nekure konka emyaka yawe nkaga society nekwenda society nekwarachi nekwenda ubiryo musirikare bakureba TV uri amani hati wizotine mbundu bazo trading center ndagura sukari dokumano kwa kujipama wareba nabwecho bintu byone byora byona oyeteka teko after all ebyo emurumogono gorho okurgayo kwawe okumura kwawe okufa kwawe tine chikora koreki titu twabanze gamba ativa titu tikoda gamba abahumwire mukamba bahe chumuro kirungi abere bari man tita identity go ekagumza wachetegere tino muntu wena gansa akuze nyokumura leba agira ngo muita ko manyengo ebyaho nothing nabo chora kore chona o making sure dokta kandi okorrupta omuntu makajango ijoba ryo kubanza ryo latungo mu office that is the first time yoshimwe kuteka after yes MD twakwachira yes headmaster twakwachira yes director twakwachira yes program wa kombereva twakwachira kubara kwachira bato mu ntebe pa yo stand kifika tikukura ta akanoza kukora turi hata yes ukwana round bayomba nyono manje tinitanda no must go ntwenda nyeseni bakwite guest of honor ntenda nyeseni wano tamkerezia bagira bati ana toms mukanisa bagira bati kura kureba habujeni oyachirwa abantu bana barabiro kuza hambaga